Reg, het was lekker moeilike huiswerk geweest. Okay. The first question is determine the equation of L2. So L2 is simply line number 2. Did you know? Okay. L2 is this purple line. Nou, ek het nie nou al die ander lyne geteken nie, want ons gaan nou een pick-up stick op 'n slag teken. One at a time. So ons gaan eers net die perslyn se vergelyking vind. We will determine the equation of the purple line. How do we find the equation of a line if we have the x and y intercept to our disposal? Ons werk die gradiënt uit, maar nou is ek het nou -1 en 1. Moet ons nie maar eers dit in koördinaatvorm gaan skryf nie. You could, you don't have to. So I do recommend that you always write your x and y intercepts, jou x en y afsnitte. Ek stel voor dat jy dit asseblief eers in koördinaatvorm gaan skryf. What is the coordinate of the y intercept? Wat is die koördinaat van die y afsnit? Okay, so x is altyd 0 op die y-as. X will always equal 0 on your y-axis. Y is 1. Likewise, as jy dink aan jou x-afsnit, x is -1 and y is 0. So ons het eintlik 2 punte wat ons kan gebruik om ons gradiënt te bereken. And you will always determine your gradient of the straight line first. Jy gaan altyd eers jou gradiënt bereken. Is julle met my? Okay, so ons het 2 punte. Let's determine the gradient between these 2 points. Yes, you can. You can pop out that gradient. I know the gradient is 1, but I want people to know more specifically. Because I mean, I'm 100 years old, so I know the gradient is 1, but not everyone can just see it. So we need to utilize our equation. You don't need to do this step. Very good question, Amila. So we just, I mean, if you feel confident, and I would be very happy to say, ma'am, we have a vertical change of 1, and we have a horizontal change of 1 as well. 1 over 1, vertical over horizontal, is equal to 1. And it is increasing. Nothing stops you from doing that. Absolutely. Okay, I am showing the equation because some kids feel unsure about the two-dimensional visualizing principle. So ons doen, dan kan jy die vergelijking gebruik. Okay, I get a gradient of 1. But not only, if you think about a straight line, not only do we need the gradient of the straight line, we also need the y-intercept, your c value. Wat is my y-afset? I can read it off. 1. Daai, enetjie. Dis jou y-afsnit. It will always be your y-intercept. C is 1, ja? Baie goeie vraag. Y-afsnit. Hierdie is jou y-as. This is your y-axis. This is your x-axis. Waar sny my perslyn die y-as by 1? Maar dit sny my x-as by -1. Yes. This is definitely on the x-axis. That point is definitely on the y-axis. Correct, maar furthermore, nee, if you are unsure how to read it off, onthou julle ons het gesê jy kan 'n punt in vervang. You can do that.
Okay, so jy kan sê, juffrou, ek voel gemaklik. My gradiënt is 1. Your gradient is 1. Ma'am, I want to go and say gradient is 1x plus c. I know that we don't write the 1. I'm going to write it now. My gradiënt het ek as 1 bereken. Ek sit hom nou doelbewus voor die x. We don't typically do that. It's invisible. Maar, how can I find the c value? Jy kan 'n punt in vervang. Enige een van daai twee punte. Suppose I want to substitute this point, -1 and 0. Ek gaan dit nou in vervang, in x se plek en y se plek. Kyk net gou saam met my. Hierdie is jou x, hierdie is y. Kom ons stel vir x in -1. Daar is x. Y is 0. En dan bereken ons vir c. C is 1. Is dit wat ons verwag het? Is that what we expected? Yes. Hoekom? Y afsnit in geel. Ja. Die y afsit is waar x, dan sal x altyd gelyk wees aan 0. Beantwoord ek jou vraag. Is jy seker? Ek weet nou nie of ek jou dalk verkeerd verstaan het en ek wil jou vraag reg beantwoord. Die y afsnit sal altyd wees waar x gelyk is aan 0. The y intercept will always be where x is equal to 0. I want to take you down a trip. Wag, hoe werk dit? Memory lane. Hoe werk daai gesegde? Ek's Afrikaans, sorry julle. Let's go down memory lane. Can everyone recall this fabulous lesson? The dual intercept method, die dubbel afsnit methode. Where I said, suppose that you have an equation. En ek wil hê jy moet dit skets, dan kan jy jou y afsnit bereken. Is ek hilarious? Het ek spinasie in my tande? Why are you laughing? As x 0 is, bereken ek vir y. As y 0 is, bereken ek vir x. What am I saying? On your y-axis, x will always be 0. On your x-axis, y will always be 0. Ons het dit gedoen, ons het dit herhaaldelik gedoen. We did so many of these. Okay, I'm dumbing it down tremendously because the previous class did not feel so confident. Bepaal die vergelyking van L2. We're still busy with the first question. Yeah, so that says in the diagram on the right, we have line 1 with equation y equals 2x minus 8. So that is line 1. I don't even have line 1 drawn. I only have the equation. Aye. Yes. Okay, sorry. I don't even have line 1 on my sketch yet. But the only equation provided to me, given to me, is line 1, not drawn yet, different color. And as ook L2, L3 en L4, as well as line 2, 3 and 4. No. No. In die bygaande diagram is L1 met vergelyking y gelyk aan 2x minus 8, komma, as ook L2, L3 en L4 geskets, meaning we have 4 lines sketched, one of which the equation is known, and that's line 1, not drawn yet. Line 2 is geteken in pers. I need my space. Jou vergelyking vir lyn 2 is y is gelyk aan x plus 1. Wow, 1. Dis die vergelyking van lyn 2, want jou gradiënt is 1. Gradient is 1, daar's 'n denkbeeldige 1 voor die x. En jou y afsnit is 1 in geel. Any questions? Okay, maar die c-waarde is 1, so jy moet asseblief die plus 1 daar hê. Ja. That's fine. You can write down the answer. I mean, I knew the answer with like
just by looking, but we need to explain this to everyone. Volgende vraagie, L3. Excuse me? That's good. I like it when other kids explain what's going on as well, and not just me. Kom ons teken nog 'n lyn. Hulle sê vir ons L3 loop hierso. Ek gaan net nou lyn 1 teken. Ek teken nou eers soos wat ons die vrae beantwoord. So die tweede vraagie is wat is die vergelyking van lyn 3? Wat is -8? Ek is so trots op julle. X is -8. Dis 'n vertikale lyn. Hy het 'n konstante x-waarde. Vertical line constant x value. X is -8. Dan gaan ons aan. Lyn 4. Lyn 4 is 'n horisontale lyn. Wat is die vergelyking van lyn 4? Mooi, dankie. Wie het nou iets gevra, Essie, ja? Of Frans, was dit jy? I is gelyk aan 10, dit is 'n horisontale lyn. I'm trying to use color. I'm hoping this helps. I'm not sure. Okay, so ek het niks uitgewerk vir lyn 3 nie. Vir lyn 3, dis 'n vertikale lyn. As dit 'n vertikale lyn is, dan is x se waarde heeltyd konstant. En ek gaan teruggaan na gister se huiswerk. In gister se huiswerk, toe sê ek vir julle, kan jy hierdie voorbeeld onthou in pink? Toe sê ek as dit 'n vertikale lyn is, dan is al jou x-waardes deeltyd dieselfde. If it's a vertical line, all your x values are the same. So the equation that best describes this line, die vergelyking wat hierdie lyn die beste beskryf is x is gelyk aan 8. Nou ons huiswerkvraag is net by -8 dink ek. Dis die blou lyn. Vertikale lyn, x bly konstant. Horisontale lyn, y bly konstant. Next question. Vraag 2. Bepaal die koördinate van A. Nou moet ons vir A vind. A is nog nie geteken nie. Nou gaan ons lyn 1 gaan teken. Ons moet vir A bepaal. Please note, this is line 1. Hulle sê vir my dit is lyn 1, daar is 'n L1. En ons het die vergelyking van lyn 1. Die vergelyking van lyn 1 is 2x - 8. Hy is gelyk aan 2x - 8. Wat op aarde gaan ek doen om die koördinate van A te bepaal? Absolutely. Stem almal met my saam dat hierdie, wat se kleur is dit? Teal. It's like a teal color, like a very dark turquoise. Okay. Lyn 1 gaan oor die y-as by punt A. It crosses your y-axis at point A. Waaraan is x gelyk by daardie punt? 0. X is always equal to 0 on your y-axis. Ja, x is altyd gelyk aan 0 op die y-as. We have said that numerous times. Numerous times. X is altyd 0. Daar is nie 'n horisontale beweging nie. No horizontal movement, only a vertical movement. X is 0.
Maar wat is y? That is your y-intercept. Dit is jou y-afsnit. It has been established that your C value, boom, is jou y-afsitwaarde. Daai -8 moet daar kom. Ek gaan dit vir julle bewys. I'm going to say, let x equal 0 and let me calculate the y-intercept. Kom ons maak vir x gelyk aan 0, ja. Jy mag die lang metode doen. X is gelyk aan 0, so substitute, oepsie, vervang, let x equal 0. Take the equation of line 1. X is 0. What is y? -8. Ek kan dit bereken of ek kan dit sien. Y-afsnit, C value will always be the last value. That is where your line goes over the y-axis. Elke liewe keer. Ek is so bly. So, daai -8. Altyd die y-afsit. En ek gaan weer teruggaan. Gelukkig het ek konkrete bewyse van alles wat ons gedoen het. Kyk hierso. Hierso. Hierdie huiswerk. Ek het elke liewe keer dan gaan omkring ek, dan sê ek daai +3 is 3. Daai -4, -4. I did that so many times. Ek het aangegaan, toe sê ek daar's -5. Dis jou y-intercept. I said that in your class. This is your PDF. Gaan kyk die video. Daar, -5. Y-afsit, -5. Bewyse. 2. -4, waar's my skets? -4. Is dit besig om... Don't do this, please do this. Okay. Ek het vir julle gesê, oor en oor en oor. Jou y-afsnit is jou C-waarde. You don't even need to do a calculation. However, for the next question, we need to determine, bepaal die koördinate van B. Nou as A 'n y-afsnit is, because that's where your straight line goes over the y-axis, what do we call point B? 'n x-afsnit, an x-intercept. Want dit is waar jou reguitlyn die x-as sny. Cool. As dit die x-as sny, waaraan is y gelyk? 0. So, ons vat vir 0 and we substitute that in y's place. In y se plek stel ons 0. So, jy vat jou vergelyking. That is the equation of line 1 provided to you. And you say, let y equal 0. Y moet nou gelyk wees aan 0. Solve for x. Yes. Because B is the x-intercept of line 1. It is where line 1 goes over the x-axis, crosses the x-axis. So ons moet dit in lyn 1 se vergelyking sit. En dit is hoekom ek so baie hard probeer om ooreenstemmende kleure te gebruik. Well, oops, die x is weg. That's not what I meant to do. Dankie julle, sorry. Toe maar my brein is klaar gebreek. Okay, x is 4, daar's hy. 4. Is dit besig om 'n klein bietjie beter te raak? Klappie fappie, step by step. Ek gaan jou hare knip, jy weet dit, né? Okay, so nou. Ja. Kan julle gou stil bly asseblief? Sorry. 4-0, correct. Ja, ja. Okay. You need to write down your homework because your book has been open but you've been sleeping. Reg, ja.
Jy kan my enige tyd vra. Die 4, goed, so, ons is op soek na die x-afsnit van lyn 1. As dit die x-afsnit is y altyd gelyk aan 0. Toe stel ek y gelyk aan 0 in my vergelyking van lyn 1. Y is gelyk aan 0, ons bereken dan vir x. En dan is x gelyk aan 4 en y is gelyk aan 0. OK. Die volgende vraagie is, ons moet vir C bereken. Waar is C? O. C. Interesting. Die eerste ding wat ek raak sien, is dat C is 'n gesamentlike punt op 2 lyne. Ek gaan nou luister, ek weet jy die antwoord. C is a point on the purple line, line 2. Hy lê op die perslyn, maar C lê ook op die blou lyn. Watter inligting gee die blou lyn vir ons? X is gelyk aan -8. Kyk haar. Ek bedoel, surely die x-waarde is -8 en dan die y-waarde weet ons nog nie wat dit is nie. But at least we know the x value is -8. Jou hand op. So C se x-waarde is -8. How do we find a missing coordinate? Ons het dit gister gedoen. Hoe bepaal ons 'n onbekende koördinaat? You substitute, jy vervang. Nou waar gaan ek vir -8 in vervang? In L2 se vergelyking, I need to substitute x, which is -8, into my purple line. Want hy lê op die perslyn. En dan is hy gelyk aan -7. En daar het ons vir punt C bepaal. We had to find a missing coordinate. 'n ontbrekende koördinaat, -7. Dit lê op my perslyn. Happy? Ek sal wag. Kan julle sien dat ons die hele les net aan hierdie huiswerk gaan spandeer? Die hele les. Sê gou weer? Dis op my YouTube video account, ja. Anja se klas gaan nou vir jou wys. OK. Right. -7. Ons moet aangaan. Hoekom raak julle kriebelrig? Nog nie tyd vir kriebelrig raakie. Wat is die koördinate van, wat moet ons nou doen? D. Waar lê D? Oh, this is a fun one to do. Watter inligting het ons reeds oor punt D, Frans? So, mooi. Nou waarin gaan ons dit vervang? In y se plek, maar in lyn 1, lyn 2, lyn 3, lyn 4. Daar's 2 opsies. Line 1 of 2. So we can substitute, just to confirm, the y value is 10. Dis in pink. Maar nou D is 'n snypunt van lyn 1, lyn 2 en lyn 4. I have already used the information from line 4. Want y is gelyk aan 10. Nou kan ek besluit, do I want to substitute 10 into line 1 or line 2? It doesn't matter. They will give you the same x value. Kom ons kies 'n lyn. Gaan ons dit in lyn 1 of in lyn 2 in vervang? Lyn 1. Okay, daar's lyn 1 se vergelyking. Ons gaan die 10 in y se plek stel, dan werk ons vir x uit. Ja? Jy kon. Ja. Right, so kom ons stel gou dit vinnig in lyn 1 in.
10 is gelyk aan, ja, 2x min 8. Ek het dit in lyn 2 in vervang. Dankie, is julle by. Is dit moeiliker of makliker as wat julle gedink het? Nou dat ons het deur dit werk. Okay. Stappie vir stappie, ek werk stadig hierdeur. Okay, nou kom ons by die lekker vraag. Vraag 3i. Wat is die lengte van OA? Nou gaan julle vir my vra, juffrou, waar is O? O is jou oorsprong. 2 en nee man, 9 en 10. Julle, ek is jammer. Ek staan en kyk na ander goed en dan, ja, sê gou weer. Ja, gaan net dan nog koffie drink. Wake up, please. Okay, highlighter. Enige spesifieke kleur waarvan jy hou? Groen. Okay. Groen. Die vraag is, wat is die afstand OA? Bepaal die lengte OA. Amila, your hand is raised, you know. Hoe lank is dit van daar tot daar? Nou. Okay, 'n afstand is 'n positiewe waarde altyd. It's a scalar quantity. I know that you don't know that yet. Dis 'n absolute waarde. It don't give me distance in negative values. Presies. 8. 8 eenhede. Hoekom? Want vanaf jou oorsprong tot by punt A is daar 'n vertikale beweging van 8 treetjies of trappies of whatever. 8 units. We don't know if this is centimeter, meter, kilometer, ek weet nie. Ligjare, ek weet nie. 8 eenhede. Van 0 tot by minus 8, 8 eenhede. 8 units. Okay. Ag, Anja, come on. Verstaan julle dit? Ja, maar jy sit in slaap in my klas. Volgende vraag. OB, ja. You can ask, I don't mind. Okay, hoeveel eenhede van die oorsprong tot by B? 4, daar's O en daar's B. 4 eenhede, want die x-waarde is 4. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 4 eenhede. Units, eenhede, jy moet vir my sê eenhede of units, because it is a distance. So afstand. Nou, laaste vraagie, vraag 4i en vraag 4ii. I absolutely love this question. I love this question. Okay, hulle vra vir ons, bepaal die afstand tussen die x-afsnitte van L1 en L2. Determine the distance or the length between the x-intercepts of line 1 and line 2. Nou, laser pointer, hoekom dan nou nie? This is your x-intercept of line 2 and this is your x-intercept of line 1. Hoe ver is dit van die een tot by die ander? 5, wie het gesê? Jacobus, mooi. 5 units, starting at -1, you need to move 1 unit, obviously not drawn according to scale. Nie volgens skaal geteken nie, maar volgens my algebra moet ek dan 'n verdere 4 eenhede beweeg. All in all, 5 units between the x-intercepts. Great, so dis 5 eenhede. Likewise, hoeveel eenhede tussen die y-afsnitte van L1 en L2, lyn 1 en lyn 2? How far do we need to travel between the y-intercepts? 9 units, dankie Frans. 9 eenhede vanaf die een y-afsnit tot by die ander y-afsnit. Look at those y values, -8,
and 1. Hoe ver moet jy travel? 9. Yes. A is die y-afsnit van lyn 1. Dan stel jy vir x gelyk aan 0. Dis lyn 1 se y-afsnit. Dan stel jy vir x gelyk aan 0. Sorry. Okay, which question are we interested in? 4 units. Okay, so from O to B, O is your origin to B. They want to know what is the distance OB, and that would correspond to your x value because you start at the origin and you walk 4 units to the right. Number 4. Number 4B, the I, okay? For number 4I, they want to know what is the distance, how many units, hoekom praat julle? What is the distance between the x-intercept of line 2 and the x-intercept of line 1? How far should we travel? And I know it's not drawn according to scale. How far should we travel between the one x-intercept and the other x-intercept? From there to there, 5 units. 1 unit from -1 to 0. From 0, your origin, to 4. I know it's not drawn according to scale, to 4. No, 5 units all in all. Sorry, ek weet die skets is confusing. Right. Hoe laat lei hierdie klok? Het enigiemand 'n idee? Okay, maar kom ons begin dan net met die volgende een. Wil julle al môre doen? Goed, dan gee ek vir huiswerk.